حودا گل یزراوه تو قوات التخواش و زور سپاس کداوش صاحبه أيوة بچن والله حرصة. گل تماشاوان خو حالی و کیف و بپرسن و به جمعی وارم بردوام بکن بینرین هجا و عزیز به هفته امی دنگ آیسل گفتار بکن آیسل براق بریاوی ام سلا و حرمت خو پیشکش و دکن هیوی دکن هم تب باش و سلامت بن آیسل شو جولمیر گیش خواهی هنکی بوما بحثی خواب که هنک بیشتر شرنخیش برکو بیش شباب شرنخی و جولمیر هیچ جانجی پیک نکرده کالب سر کی داری ویا لیامی جوی گفتار بکن هونجی ما گفتار بکن سلام و حرمت بود آیسل هیچ سلام و حرمت سلام و رزق کراسپیستان و قد کلوندی خواب زور سپاس سلام و رزق بوی همو تماشاوان هیجا همو گهداروان هیجا جیبی هنر کیف خوشم راست دیجی همه تو اویدا گرتی تو شوار چند محبوب باور کم در باز باشو کردستانی بود بله لوی داری کارباری ته بوش قامه هنگ بحثی ویش کن خازن تشتی کو تخاری و بخاری بلاشتره با ترخینه و گرال تو بوم بحث هنر و موزیک بکرد چه او کرد لیبر یاوی هم خازن آیسل ناس بکن آیسل کنگی دست به موزیک کریه چه دیگه نه ها نواچ کارو باری دایه اما نکته ناس بله ناوی من آیسل اجی گچه کردم استرامبیجه که کردم جباکوره کردستان اصلمیش جلمیر گیج بیشه با بش فراشینه زوزانه زوزانه فراشینه و از لوانه دایک بومه حتی 7 سالی اخو از لوانه بوم بله 7 سالی رو به استانبول من جیان کریه نه 3 سالی ما استانبول مازم بومه بیجه دست بیکا من یا موزیکا کردی از 10 سالی بوم 10-11 سالی بوم ل ناوند چند مزابوتامیا سالی که از بگریم مدف داپیرا خال ویده می بو او سال بو من دست بیکا من یا موزیکی ل ناوند چند هنرا استانبول یا نه یوانه مزابوتام بله بله یوانه کره زاروکا سالی که ملور موزیک کرد ناو کره زاروکا دا پاشه از جار درباس استانبول بوم دایکو باوید خواه دایکو باوید تل استانبول بون هیگه بله از سالی که جوان روی هم حتم وانه من نکاری از استانبول بیجیم پاشه تو فیری کرد عالمی بله و سالی من دست به موزیکی کرد سال 2001 بو از بیجم بله 2001 بو 2002 بو از وی سالی بو کره زاروکا هینا جی بردوامه او 10 ساله جی با آوایی که پروفیسیونل موزیکا کردی بله جوار چند اوینتاج هنر کلیپ تا سر تلویزیون و مدیای انجواکیشی هنر می بحثی واجی بکن زیادتر باور کم حتی نه تو استرانین گالری اجرادکی و توماردکی جارکی دیجنوبه ام استرانه کدی شتا گهدار بکن
ویجا چند مجار هنه امی هندک سر و شر بکن بس سر چاوکا دوره دهونی بومه چه بیشین چه جاره کدی دوری ده اوجی استرانا گالریه او استرانا من گوتجی گالری بو بله بس حواله کی ما هي او تمار کریه و شیرو و کریه هزان مسته بله سپاس بوی ویجی حدا و صحبه صحبه و باش از چند استرانین حوالم بیجیم نبیجیم تو چم استرانین ندبیجی بله سپاس از یواجی دویجی بپرسم سترانین گالری و چیکر نوان و دوی دما امتداد جین و سترانین هنرمند بخوا ستران بیش بخوا دنویسینن چه اصلی دانه لیم اولی هنگ استرانه که اولی که پاشه باشه بیزا ام بسترانه استرانا دبرا جلمرگی بله بهدینی اوجی میرکی وانه آها بله. سلام کرم سپاس میرکی وانه تو دولتی استرانجی باور کن سر میره وانه تو بوما بحث بکه که بله جخوا میر بخواش جوله میرگه میره بله میر حکمل سر وانه جیده که میره هکاریا بله حتی نیوه که وانه رخه که وانه و چاخی گریدای جلمه گیبو بله شاخه حتی مکسه حتی الباکی وارا گلک گریدای جلمه گیبو اوجی سر هنده هاتیه گوتن و شر ایرانی و بله دناور هم بیشتر دما کو میرکتی حکم دست اوادا دبو شر عثمانی و عجما بله دیجا میرین کرداجی دوی دوره دال سر سینور وکی و پاراستن اوی بله او دشوا استرانه داشتی هاری کاریا گلک کسا کریه کرداد شرادا هاری کاریا خو مزیده او نکریه بله در مخابه دیوی اوت کیش لیدی هم هاری کاریا خو او دوی تو ثابتن بله هات کرد هات نوی هسته او جوت تشتکی باشه النوسا بله عیسی خان تبرع جوله میرگی حتی کوانه الواده برای دماغ مروف بحث موزیکاویت که هلبت ستران انگلی رزیده تهیلا قا پاراستنه ده حتی روژه ایرو وکی گلک ده برای کردستانه
خواهی هندن روزه ایرو تو سودش وی وقتی بر هف کاریه که تل سر باستران ویدوری هیا تایبت یان دوست و هوال به هیل دعواتت کن از بری هندکشتا بجم سر موزیکا جلمرگی سر هنرا جلمرگی راستی جی دورا بهدینیه تب بهدینی تحساب کردن جلمرگ پایتخت بهدینان بو و موزیک که تایبتی جی هیا لسر وید موزیک امنا خازن گلک جوان جلمرگی وکی من موزیکوان جلمرگی لسر وی اساسی راوستیه نه اوجی تشتکی گلک باشه از جی تومار کردن اکی دیکم یعنی بر هفکاری اکی دیکم سر موزیکا کرد جبر کو دایکن ما و مزنن ما شرمت کردن سترانا بیشن و اف سترانا برزنه بن اف نارین که اف شش بندیه برزنه بن اف دنگ بیجیه برزنه بن گلک ستران گلک کسان چوند بن آخیدا ایدی خلاص بله اجبر هنده جنا خوازم موزیکا کردی yani müzika cülemergi taybeti ev jî li gel insana gel mirovan biçin bin axîda divêt bête tomarkirin û bin yani em bêjin bin avayekî saziyekê da jî bête parastin ev tiştê jî mühim e bo müzika Kurdî her müzikvanên devera xwe müzika xwe tomar bikin kemasî dê xilas bitin elesa ser vê tiştê از جی هم برای که هوالا جی هم برای که امکانات اتخواه یعنی درفت اتخواه جی تمار کردن اکی چت کن هم باشی رو بکرن هم جی بای آرشیو بله دما سترانه که اوی سترانه که گالری ام بیشن لگوری دما خواه فرمه که ویا لگوری ریتم و گوری مقام و گوری ام بیشن زمان بدنی و هر جره جواکی تایبەتمەندی وێ هێنە ڕەسەنتیاوی پێکتین دەما و ئەباڵاوی سەل سترانێکی گەلێری ئەو دکە زێدەتر باڵاوێ هشیاریاوێ سەر چییە یعنی چ تایبەتمەندی سترانێ دپارێزی کیژان تایبەتمەندیان تو بە موزیکا ئیرۆڤە شەرت و مەرجێن ئیرۆڤە جارێکدی نوڤە داافرینێ یا راستی از اورژینال اوی چاوا بیتن از وید پاریزن بله جبر کو کدک هاتیه داین لسروی سترانی کدک هاتیه داین خباتک یعنی گالری جیبه کدک تدا هیا چاندک تدا هیا دیروکک تدا هیا جبر وی تشته از لسر اورژینال اوی دراوستم و نخوازم او اسیمیله ببیت انجی وقتا از شروع بدیکم ریتم اوی و ام بیجن مقام اوی چی بیتن از سر هنده دراوستم از نهیلم تو او یک لسر هنده دراوستم نهیلم خراب ببیت جبر کو او تایبەتمەندیە خو هەیە کو از وی تایبەتمەندی جێ بستینم او تشتکی نباشه او کسین کو واسترانا بۆ مت بێژم پیشتینگە تەلەفۆنا متکەن بێژن ئەv strana hosane bû min bota vî avayî negotiye te strana me xerab kiriye ez naxwazim ew rexne û gazim ve ji boî min çêbe ew esasiya min e jî yani hesasiya min e jî ser hinde gorî muzîkên îro jî em guhartinek têda nebî yani hevdû li ser hevdû bên muzîk enstrûman û peyv hemî li ser hev bên ez ji bo wê gelekî li ser kar dikim yani bêjim yek stranekî sê meha çar meha jî belkî stûdyoyan li ser xwe bitin yani stranekî tu forma wê vedikirî tiştek wisa dema ku hinek jara rexne tiştê wisa çêd min tu dibêje strana gelerî gerek tu resentiya wê hin taybetmendiyên wê ew hene gerek tu biparêzî hinek kes te dî got ma stranê mînak maqamê Newrozî de hatibe gotin û ez naturel bêjim dê çi bibe ma qiyamet xetê niza xetekî pîroz e an ne lê bi min wisa ne wisanî ne stranek her stranek di nava xwe de di heman devê de taybetmendiyekî civakê mesela hêla wê ya govendê heye em bêjin tu stranekî govendekî bînî qalibê wê biguherî daxê an rakê tu heman demê tu wê evê de tu wê çanda an wî nirxê evê jî tu ew dikî ya milekî çandê yê govendê folklorê tu wê diguherî wê xirab dikî بالضبط
اری و جبر وی از نخوازم بو میناک تنها او میناک بود فرم خراب ببیت بله او فرم خراب ببیت موزیکاوی خراب ببیتن موزیکاوی خراب ببیت دیروکاوی خراب ببیتن جبر وی اساسی من او اورجینال اوی چاوا بیتن دوید که از جی لسر اورجینال اوی بیجم یعنی پارازوان اگر تو شخارت بیجی هنرمند یک آنستران بیجک دوید تو ببی پارازوان موزیکا خوشی نوسا بپارێزی بسەر فۆرماوێ بسەر کەمنەشۆپیاوێ ژبەر و ئەوێ دیرۆکاخوا هەیە ئەوێ سترانێ بەێ ئەس gelek dikkat edem ser tiştet. مثلا ما gelek em ser Bele. baxivin em dorê da tiştek dişî strana serşoyê te tomar kiribû ji xwe qelîba wê jî awayekî serkeftî çêkiriye bawer kim em ê bendekê wê wekî xwerî ştek guhdar bikin lê di dorê da çi heye tu dê hûnê bû me çi pêşkêş bikin Te serşo divêt yan ya dorê da. ya dorê da bila bê em ê serşoyê paş pişte wê ev kim ser ji xwe formên serşo ji formekî strana ew ê em ê ser wê jî baxivin Ew straneke soranî me tomar kiriye. belê Em yek soranî jî bêjin ji ber ku zaraveyê Kurdî taybet û dewlemendin. belê Em tenê kurmancî nedidibêje soranî jî elbet soranî û zazakî divêt her zarave bê bikarin bête rast gotin ji ber ku ne tenê ez bakurî me û bahdînî me stranê bahdînanê dibêjim ez muzîkvaneke stran bêjeke Kurdim divêt her çar parçeyê Kurdistan berçav bigirim û stranên her çar parçeyê Kurdistan jî bêjim. belê keremke sihet xweş Bermabane. Yarım danıştma zulfe kaşana avazagyan Kan yekey bermaz zihtana dana avazagyan Yarım danıştma zulfe kaşana avazagyan Amaza tubala berzi Amaza her bakım ferzi Amaza Navnama min peki dilakam Kan yekey bermaz zihtana dana amazagyan Yarım danıştma zulfe kaşana amazagyan Kan yekey bermaz zihtana dana amazagyan Yarım danıştma zulfe kaşana amazagyan Amaza tuba
إسا صحة وقواتين هوا دست خواش خوش شبانو زور سپاس بسالي بله دنگي جنين جولة ميرجي هناكي وكيت شوين وي برزو صوتك الجور تي والله وكا اوي ليتا تفيكو اف تايبت منديا انا بيجن اف آهنگا كدو في دنگي خودتا تا پاراستيه اللي هناك دال سر زيدا كريا دنگي خودتا بچه قديفشي نرم كريا جبوكو جبو هر كسي استرانا بيجي جولة ميرجي و يعني چافکانی شوی داری دیگری از خوازم هناك بس اوی بکم لأوي الجولة ميرجي حتى كو دورا بوطاني و دورا الجوري دورن دين كردستان هلبت بدرج فورم استرانا هنا الجوري مجرى اللي الوي دورا كو باجرته هنا كدير بر فرحتر ستران هاتنا كاتيجوري ذكرن بله فورم الجوري نعم. اوي سدم اوی چیه یعنی بزانه بون اب تایبتمندیه کی وسا زانه بونه کی کل سر او موزیک هاتیه چه کرن یا گریدای کارو بارین جواکی شول عملی جواکی او کرنه از بیجم پیشی دا خوازاییه بله لگوری خوازاییه yani biyamin ya ko ez li ser de fikrim min hinek lêkolîn jî ser kirine yekemîn li ser xwezayekî hişk me heye û çiyayî ye stranên me jî bi wî avayî bilindin gelek deng bilindtirin yani hep wekta bilind dibê gelek kes dibêjin yani ev formekî gelekî cuda ye dişibe müzikên hindî dişibe müzikên Afrikî taybetmendiya xwe wekî wan me jî heye yani devera Cûlemêrgê o formekî cudatir e yani ez nikarim bêjim ku hem li ser karûbar karûbarê zivistanê û payîzê û havînê û biharê her tiştê de heye karûbar jî stranê me de heye lê wekî din em bêjin dîrok çand huner tê de heye karûbar jiyan jî tê de heye jiyana rojane jî tê de çêbûye biya min ya ku ez li ser difikirim pêşî xwezayiyê paşê karûbar e نوسا يعني اوي تر هي تزاني فورمن سيري لي هنا و حيران و بايز و حيران و كنا كيدي زيادة الدورة نازي بوطاني يعني جولامير كيم حيران و زيادة بايزوك اوي تينا قوتن هي هو كو بيجن شاش بندي مثلا فورما شاش بندي قالك تشتكي جدايا بمن ناوا موزيكا كردي دا اش خوا سر شو يا كنت تومار كري فورما ويا اوي فورما جيس اوي شاش بندي بله وكي فورمين قالك فورمين وهنا ايكو حاجات كامرو بحث بك سرشو و نارین جبوی بو کو زاوا تنه گوتن بیشن سرشو جبوی زاوا کاروبارین زاوا وقتا بله هاری کاریوان کاروباری وان جبوی دعوت تی تکریم پیشیاوی زاوات برنه سرشو یا سری yani em bêjin sê çar roj pêşiya dawetê serî zava net hate şiştin. Belê wisa dibêjin mazinên me. Piştî dibirne ser şoyê serê zava dişiştin. Cilûbergê zavanetiyê li ber dikirin. Em bêjin rihê wî û pora wî tiraş dikirin yani Kurd dikirin. Ev kare li ser hatine kirin û zalama em bêjin birayê zava û bira zava û derdorê wan biraz zavat birne serşoyê ewan karî wat kir karê zava cilûbergê wî taybet ewa li ber zava dikirin her tiştê wî kartînan ew serşoyê li ser van tiştana tête gotin yani ser karûbarê zava yani tête gotin amedekariya dawetê bîk jî yani bûkî jî wexta ku narîn ji bo bûka tête gotin ريكرن ابوكي بله ريكرن هكو جمالي درتخن وكو هستن لسر وكو هستنه تيتا گوتن هر وصا من جي اكسترانك جدورا نيروي بله لباك شوري كردستان مش نيروي يا گهدار كيري بله او فورما كنت قلت تومار كيري قلتنا تبدرن فورما كنت قلت هنا قلت قالب رتم دياره نوسا ليسر ام بيجن فورما كنت جولامير كده تشالي
dibêjin pinyanîşî Belê dibêjin pinyanîşî. zêdetir serbest bê ritîme yani tu lê dema guhdar dikî tu dibêjî vê derê ritêm filan qalib heye lê na serbest dikere forma xwe te gotî hinekî cudatir e Belê min ez di başûr bûm min ev strana guhdar kir bu serşo li ser zava nêrweyî yani devera nêrweyî ya min ji dengbêjekî guhdar kirbû lê paşê min xwast ez tomar bikim min neşiya xwe bigihîn me evî dengbêjî got ez nabêjim ew guneh ew taybet tiştek wisa ji zehmet heye karê berhevkariyê de belê dibêjin guneh em neşin bêjin paşê ez çûm Colemêrgê yek dengbêjek Seyid Hemîd silav û rêz ji bo Seyid Hemîd jî alîkarî kariya min jî kirin belê ew ê jî li ser vê forma nêrweyî ya digot gelek çok xweşiya min li ser vê formê tomar kir û orjînala wê min parast û wesa çawa Seyid Hemîd bo min şîrove kir got û min dengê wî qeyt kir min jî bi wî avayî veşart û klîba wî ji bawer kim te Başûrê Kurdistan li Amêdiyê me kêşa belê gel tîpa nihêl Hesên Hesen rastî jî klîpekî taybet bû Hesên Hesen derhênerekî gelekî belê karûbarên wê ê ku baş derhêneriyê êm gelek baş hene silav ji bo wî jî erê destxweşiyek ji bo wî û hemû ketkarên klîba me û belê me ser vê klîpê wexta ku min jê reşand pêşî de got yani çi klîp ez temaşe bikim paşê min jê reşand paşê telefona min wala wisa got ez klîba nakêşim yani el esas ez derhênerê filîma me zêdetir kurtefilma belê got ez binêrim ji ber ku hevalên navbeynê de hene Harûn Ataman Harûn Elkî got ew navbeynê de heye ez ji ber wî temaşe bikim paşê tiştekî bêjim ne bi dilê wî bû el esas yani rastî paşê jî ev klîp min jê reşand paşê telefona min kir got ya Aysel te tiştekî ecêb çêkiriye walahî ev klîbe ya min e kesekî nakêşe kesek dî nakêşe wê carî te gotiba wala hez nadim na min wisa negot ew mamoste ye rêz jê re heye rêza min jê re heye baş e ez ji bo te em bendekî me ew qas behsê serşûyê kir belê temaşevan dibêjin kat çi tiştê hûn hinde ne ez bêjim bendekî Sülaya belser Süla ve hemimin Sülaya belser Süla ve jbab edilmaz Sisna kalteş berave hemimin da Şilina kalteş berave jbab edilmaz Sülaya velberdabüstan hemimin da Sıngaya zerk bebral küstan hemimin da Ramusan haysedu bistan hemimin da Ramusan haysedu bistan jbab edilmaz بجد dilê min rehet bû sehet û qavetê te xweş zan ji bo temaşevan ên hêja ev stran em ji bo ew ê bêjin ji ber ku di aranjeyê de hinekî rêk û pêktir an em bêjin alostir hatî çêkirin prova wê ji wext dixwaze belê belê normal devê de cih nedigir lê tersekî min ew kir ez serkeftî me niha seheta te xweş
سپاس بوده. راستی من خواستم به استرانه آوایی که اکوستیک بیجن. فرمی که جدایه ریتمیوی تیته گوهارتند ناسترانه ده در ریتم ما بکارتینه. جباره وی هنگی زحمت بود مگو امی وقت بیش بو پروایی که خود بله ماجی گفتم خور بیجن یعنی به انسترومان جی تیته گوتن. ام هنگی سر وی باخوین. تو زانی به دم داویه دا ام بیشن چه موزیکشن استران بیش راد به دست بیکی استران گالری تو مارد که طرزه کی نوجن خوازه او بکه از دیوک رخنه یکیجی دادی بیشن یا میوان جاران تین نه هرگاه میوان خیلی جاران میوان شری نه بله بله خیلی شری یعنی همون رخنه این و سر جواب نه رخنه نکو آورده دا ام نه برنامه رخنه نکن وقتی تشتکی گشتی است خوازم بیشم به من گرک مروباتش تا هنگی او بکد یعنی واندم داویه دا همه بیش استران بیش و اوین جنو رادبن پرانی میل خود اساس استرانی گالری تقص استرانی گالری گرک بین یعنی لیکولین سر بیکرن و جارک دیشنو و بین تومار کرن لی بریا کو از اواخوا گلیو گاز نخوانه بیجو سر بی فکری سر بی تارزی کنها بیشت که بچه ده فکری راستی جی از جی پیشی دا رخنیل خواهد کم که از سران بیجم یعنی از بیجم که از دکارم سرانا گوتنا بنویسم بله از کارم آوازی لسردانم بس پی از یعنی چه بیجم که من از پی وکی بنویسم دوی که بنویسم پیواجی تجربه نه که خالی والا عم بیجم چاورشا من چافشینا من پرزرا من بج بلندا من او همو کلاسیکن یعنی بونه کلیشه یک پی وکی از بنویسم دوی که ادبی به یعنی نه تنی عم بیجم پی وک بوش بوسترانه لهف بین لهف لسر هفدو بین نینه پی و آواز داناندن راستی تشتکی زحمته جبلی هر تشته دوید وی آوایی دا جهنه کی زانست بی تو ویجای آخواجی هنه کی بزانی که تو گوتن کور و بمعنى بنویسی لیش برکو تشتکی از باش بنویسم حتی نها من لخواه سر وی تشته بیش نجرباندیه که از کارم آن از نکارم من خواهک ستران بیش دانایه از شیرو بیکارم یعنی شیرو وادیکم لیدوی اجی با آفرینم وک گلک هنرمندا از جی با آفرینم و با آوایی کی باش جبای کو موزیکا کردی پیش بکوه همان دمیده به ستران گالری نابیتن ده اردکی ده ختمیت نوسا بله بیشه آفراندنه بیشه آفراندنه دیتا گرفتن اوه صحت خوش دوید از جی پیشی در رخنیل خواه بکم و پاشه او حوالن کو دیچن سترانه که تمار دکن کو زیده تر بیتا گهدار کرن ده مدیا جیواکی دام بیجم به میلیون کس گهدار بکه جبوی بیت دشته یعنی گله کسی تاین از بوی هر کسی که نبیجم هلبت گله کسی تاین سترانه خود بیجن کو از وی سترانه چکم به هزاران به میلیون کس وی مگهدار بکت نه از وی سترانه چکم جبوی موزیکا کردی پیش بکویتن بلا 10 کس من گهدار بکن لی بلا او 10 کسین کو گهدار دکن تشتکیش به سترانه فهم بکن تشتکیش به هنری فهم بکن و بزانن کو جبوی هنرا کردی دیده چیکرن افتشته افراندنه جبوی موزیکا کردیه جبوی هنرا کردیه نه جبوی کو به میلیون کس گهدار بکتن و تشتکیجی فهم نکت بس تنی گووند البر بگیریتن نینه اوه جبوی من تایبتی من کو از لسر موزیکا سکناندنه من راوستاندنه من یا سر موزیکا کردی ببی آواییه البته یعنی خواسته کامه تقص اوه به میلیونان کس چی البته بگومان گفتار بکن و ببینن ابجی هیله کی اوه کتکاری و خباتا موزیکا کردیه تشتی که انتخازن البته هر کس ما ام بیجن چاندا گالری
میراته هر کسی که ایمه همی بله آیا بله تشتی کو او وقت که کتا بحث کرده یعنی پشتی آسته که ستران گالری تو تم سر اوی سر وی خواه مجرول بی که پیشی آفراندنه نابید پرتو که اوی تو زانه مثلا بحث الهامت کن هر زیده پیواتی که الهام پیغامش اوی دا هنری دا تیب کارانی ریناس جاند پرتو که خود بحث اوی که بحث تیگه هیدی که دبی اگر مروف جبو هلبسته که جبو سترانه که بحث الهام بی که اوی دمی مروف نکاره بحث کده بی که بله اگر تشتک الهام به نویساندن وی دمی تو نکاری بیش سترانه که دا هلبسته که دا کت هیا وی دمی الهام تشتک وان بیشن الهام اجی وصاد فکرم رجی باور ناکن هنه که چوا تا گوت یا تایبەتمەندی ژیانە جوواکێکی زمانی جوواکێکی تو چ قازل سەر وێ زیرەک بێ و تێگەهشتێ بێ ئەو قاس توتکاری هەلبەستێن وێ بنویسن سترانێن وێ بالضبط بۆ ئافرینێ بالضبط ئەرێ یعنی هەموو بێژە ستران گەلێک هونەرمەندێن مەس هەموو ئەوە خۆدانە سەر سترانên گەلێری تنێ ئەس بێژم ئەم بێژن یا سترانên گەلێری سترانên گەل جارێکێ گەل بێژە تو خودی کە هون سترانê me yê kevin nebêjin heta demekê em nadin we em ê çawa وایە دەبێت ku afrandin jî hebîtin ne tenê ku em vê tiştê têr bin yani vê tiştê xwe têr bikin vê tiştê bixwan û her vê tiştê xelas bikin bi kar bînin nabîtin ez bi xwe ser navê xwe dibêjim û ez jî hêdî yani dest bi karên xwe dikim eger peyv neyên min jî bin peyviyet hindekan dibin awaz deya min bîtin awaz deya min bîtin سەحەتا te xweş xweş ji bo pêşa rojê ew te heye wextê me ji êdî dîsa hêdî bilez şû nizanim xelas bû lez wext bilez derbas bû ji bo pêşa rojê ji xwe tu niha di nava evê dayî em bêjin tomarên te ji bo stranekî soranî tu çêdikî stranekî gelêrî tu ji bo karobarê wê bawer kim klîba wê tu dîsal başûr difikirî başûrê Kurdistanê me xelas kir hemî tişt xelas bûye bes montaj û mix mastering maye em demek nêz da stranekî Ayselê guftar bikin û em ê beriya ku xatira xwe nexwazin ew nekin çend gotinê te hebin paşî stranekê em ê xatira xwe ji temaşevanê xwe bixwaz من strana min ya vê dorê jî soraniye devera hewreman geleriye ev jî geleriye me got ya her çarparçeyê Kurdistanê divêt ku em xizmeta her çarparçeyê Kurdistanê bikin ji ber ku em hunermend ne warê tu kesî ne zarokên malbata xwe ne divêt ku em xizmeta hunera Kurdî jî bikin bi avayekî xurt bi zanabûn ez pastarım ku yani ji bo Xwedê pastarım ku ez keseka vê çandê me vî milletî me vî gelî me û ji bo gelê xwe xizmetê dikim û spasî ji bo we Stêrk TV kanala me hemû xebatkarên Stêrk TV spasiyekî mezin û ji bo muzîkvanên hêja destxweşiyek spasiyekî herî mezin di stranê me mane yek Cardîj devera Colemêrgî ye dengbêjî ye yadîtir jî ji êrîwanê ye em ê van strana xelas bikin û spasiyek ji bo hevalekî min heye başûr ev cilûbergên Kurdî kirine diyarî rêving beraşî spasî bo wî û malbata wî kêfxweşim rast derî gel em jî gelek kêfxweş bûn malê ava me dixwaz zêdetir sohbetê bikin gelek tişt hebûn serbax ew ji bo carek dî ku bivenîsî me carek dî bernamek dîl gelek ciwatekî gelek danê em ê xatira xweş temaşevanê xwe bixwazin êdî li gorî demê em ê stranekê bila Cardî spasiyek dî jî ma min ji bîr kiribû ji bo wî temerkoçer ew jî ji başûr e û digihte min elesas ew jî ertoşî ye spasiyekî herî mezin ji bo wî temerkoçer û malbata wî jî gelek xizmeta muzîka Kurd kiriye rastî hunerdostekî hêja û mezin e em silav û rêzê xwe pêşkêşe her kesê ku kedê ji bo hunera Kurdî û xizmeta gelê Kurd silav û hirmetê xwe pêşkêş wan dengbêjiyê xelas bikin wê çaxê Bînerên hêja û ezîz vê hefteyê jî me Aysel Borax guhdar kir em ê stranekê ji xwe stranekê xatira xwe ji we bixwazin
حتی هفته یک دی برنامه دی بمونین خیر و خوشی ده هر تشت بدلی و به کرم کن امان 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 لولا کادینای لولا کادینای گر کادینا مگو توی خم و خیالانه که اخلا بارو پشتی لو بارو پشتی بارو پشتی دلمی که چی که عبدالا خود گریه بحر خوینه اخلا بخما کشتی آخ امان 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 لولا کادینای اخلا شریا کلی
چریا کلی مگاوزه داینم ناف دست مالکا اخلا چرده گلی اخلا چرده گلی چرده گلی مگاوزه و تفرک مجی که خریبیا اخلا باشقا دلی آخ امان 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 لولاو کو